Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku gicamunsi cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Nshuti bavandimwe, reka tubifurize intangiriro nziza z'umwaka, ari nako tubifuriza kugira imirimo myiza kuba yiherereyemo, ndetse tunifurize gukira, ndetse ababa bari bafite ibibazo by'uburwayi aho muherereye hose. Nshuti bavandimwe, tutiriwe tujya muri byinshi, ibyacu ni amakuru murabizi neza. Kuri aya masaha nanone tugarukanye ingingo z'amakuru agiye atandukanye abari bugende yibanda ku bigezweho mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko twibanda mu bigezweho ku mutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ariko tunagaruka mu burasirazuba bwa Kongo tukababwira ibiba bigezweho. Ubu rero dufite agaseke k'amakuru gapfundikiye, nyamuneka uwumva yuko akeneye kumenya amakuru y'ubwino, nyamuneka natera agatebe tumusangize. Bidatinze rero amakuru yacu turahita tuyatangirira mu nama y'igitaraganya, inama idasanzwe y'abayobozi bakuru ba CNDD-FDD, aho bivuga yuko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaje kugenda agirana ikiganiro n'abamenyesha makuru, ariko nyamuneka iby'iki kiganiro nyamuneka byabaye agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Uyu mugabo ibibazo byinshi yabajijwe ni ibibazo bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri abaturage bagombaga kugenda bamubaza, ariko nyamuneka turaza kugenda tubabwira ibibazo yabajijwe ndetse n'ibisubizo, by'umwihariko kumbona kazoza ayiri shyaka rya CNDD-FDD ndetse n'amatora arimo aragenda yitegurwa. Ariko nyamuneka yaje kongera kubazwa ku kijyanye n'ikirango cya 3 cya Perezida Varisto Ndayishimiye, niba koko uyu mukuru w'igihugu yaba arimo aritegura kuba yakongera kwiyamamaza. Ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Turaza gukubitira ariya mu gihugu cy'u Burundi, nanone tuze kureba ibirindiro bya FDLR byaje kugabwaho igitero gikomeye cyane, ndetse benshi baravuga bati ese ya nkuba ikubita itagira amazi yongeye gukubita. Ibyo byose turaza kugenda tubibarambura tubabwira ngo byagenze bite muri izo operasiyo zidasanzwe. Andi makuru kandi tugomba kugenda tubabwira ni ibyaje kugenda bibazwa uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, by'umwihariko abazwa ku kijyanye no kuba niba umugambwe CNDD-FDD waba uvugana n'umugambwe wa RPF Inkotanyi uri ku butegetsi ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze ndetse n'ibyo ari byo. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko musanzwe mubizi, mudukunde twongere tugaruke ku bijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturika hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata. Leta ya Kinshasa yamaze kugenda yiga umuvuno ukomeye cyane wo guteza impagarara mu baturage. Biravugwa yuko abaturage rero mu mujyi wa Goma bamaze kugenda bagumuka, nyuma yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Goma abaturage bakomeje kugenda bivugwa yuko harimo abagambanyi bakomeye cyane baba bakoreshwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, mu by'ukuri kugira ngo bakomeze barebe yuko bagumura abandi, babasaba yuko mu by'ukuri ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyavariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Muraza kugenda mumenya uburyo bihagaze. Amakuru dufite ni menshi, nyamuneka mwebwe icyo tubasaba nuko muri buze gutera agatebe kugira ngo tuze kugenda tubana namwe gatanu kuri kagenzi kako, by'umwihariko mu makuru mu bwino bw'ibikomeje kugenda bituruka hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba amakuru nanone akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko twamaze kugenda tubibabwira. Tubabwire uburyo ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Zimwe mu mpunzi z'abakongomani zamaze kugenda zihungira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byamaze kugenda biba ibibazo. Amakuru aravuga yuko mu by'ukuri ibintu byaba byamaze kugenda bihinduka nyuma yuko aba baturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo by'ubuzima, by'umwihariko harimo indwara z'ibyorezo, harimo kubura kw'ibyo kurya, ndetse banatabaza umuryango mpuzamahanga by'umwihariko ushinzwe impunzi kugira ngo barebe yuko batabarwa kubera ibibazo bya buri munsi bakomeje kugenda mu by'ukuri
bahura nabyo. Turaza kugenda tureba ibikomeje kugenda bivugwa. Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda asabwa kudakomeza kwitwaza u Rwanda mu bibazo ndetse no kuba byinshi mu nshingano zagiye zimunanira. Yarakomeje kugenda mu mbwirwaruhame ze agaragaza yuko ngo u Rwanda rwaba ari rwo nyirabayazana mu by'ukuri, rwaba ari rwo nyirabayazana mu by'ukuri, rufasha cyangwa se rushaka ngo kumutera. Ibyo ngibyo rero benshi mu bagumyabanga ba CNDD-FDD bamusabye yuko adakomeza kubigira iturufu mu gihe abaturage bamwizeye bakamuhundagazaho amajwi, abakeneye yuko agira impinduka abakorera muri aspect zitandukanye. Ibyo byose bamaze kugenda bamusaba yuko atakomeza kugenda yirizariza kubera uburyo ibintu bihagaze. AFC M23 yagaragaje impamvu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ahora ashinza u Rwanda ibibazo. Ibi ngibi byaje kugenda bigaragazwa na Colonel Nanga ubwo yabivugaga mu ijambo rikomeye cyane ryo gusoza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse twinjira mu mwaka wa 2026. Ariko nyamuneka benshi baje kugenda bamenya amakuru mu by'ukuri uburyo ibintu bikomeje kugenda bimera. Nanone kandi biravugwa yuko abantu bagera kuri 30 barimo abasirikare biciwe mu gitero cy'iterabwoba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni mu bice bya Beni na Ituri. Turaza kugenda tugerayo tubabwire uburyo ibintu bihagaze. Andi makuru kandi biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ijambo yavuze mu by'ukuri ryo gusoza umwaka, mu by'ukuri biravuga yuko ryamaze kugenda riba ijambo rikomeye cyane. Ni ikiganiro gihambaye mu by'ukuri kiriko kiratangwa na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, mu gihe ijambo rya Perezida Ndayishimiye atakintu na kimwe ryavuze mu by'ukuri nk'uko benshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda babivuga. Ndetse ijambo rya Ndikuriyo biravuga yuko ari ijambo benshi banateze amatwi ndetse baranamwumva cyane, amaso amuriho cyane. Mbega kuvuga kuri Fomi, biravuga yuko Ndikuriyo azwiho mu by'ukuri yuko ari igihangange kiri inyuma ya Fomi kuva Petero Nkurunziza yakitaba Imana. Bunyoni nawe bikavuga yuko afungwa. Mbega biravuga yuko gushikiriza cyangwa se gushyigikira leta ya Ndayishimiye ari ikibazo gikomeye cyane no kuri uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Umushikiranganji wa Ndayishimiye nk'uko bivuga yuko ngo bumvise yuko iri shyaka cyangwa se iri shyirahamwe rya Fomi, biravugwa yuko mu by'ukuri ryaba ritarimo rirumva doktrine z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibyo akomeza kugenda agaragaza. By'umwihariko uwo bita Reverien Ndikuriyo yagaragaje yuko iyi Fomi atari ikibazo gisanzwe kuko ngo cyerekeye ubuhanga bwashyizeho ndetse n'abakomeye bwo kunyongeza amafaranga y'igihugu mu buryo bwemejwe n'inzego z'igihugu. Nanone kandi uyu mugabo Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we muntu uri guhabwa amahirwe 100% yuko ashobora kuzahabwa kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD mu gihe Perezida Neva we akomeje kugenda agaragaza ubushobozi buke mu kuyobora iri shyaka ndetse no kuyobora iki gihugu cya Repubulika iharanira cyangwa se iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi by'umwihariko kubijyanye n'ibikomeje kugenda intasi nyinshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abaciye hariya bamukiye ku mupaka, by'umwihariko winjire hariya hariya muri Kamanyora za Sanje na za Ruvunge winjira mu Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko rero imbonerakure zirimo zirasaka cyane imihana y'abaturage nyuma yo kwikanga yuko mama 23 ngo yaba irimo iragenda ikorana na Red Tabara. Turaza kongera tugaruke tubabwire ibyaje kugenda bitangazwa n'uwo bita General Niyombare. Uyu nguyu umusanzwe mumuzi, n'umwe mu bagabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye yumva umutima ugahungabana, by'umwihariko ukurikije ibikorwa byamuranzweho ubwo yageragezaga gukora kudeta mu mwaka wa 2015. Ariko nyamuneka iyo kudeta igapfa cyangwa se igapfuba. Ni nacyo gituma Perezida Neva mu bihe bitandukanye yagirizwa u Rwanda yuko rwafashije abaturage uyu mujenerali gushaka gukora kudeta no guhirika ubutegetsi, ariko byapfuba ngagahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero turaza kugenda tubireba, turebe uburyo bihagaze, tuze kugenda tureba ijambo Perezida Evaristo Ndayishimiye
yavuze risoza umwaka, agaragaza yuko ngo kubana igihugu cy'u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri gishaka guteza intambara y'akarere, ndetse ngo ni igihugu gashoza ntambara. Ibi turaza kugenda tureba ku ruhande rw'u Rwanda, bamwe mu bayobozi by'umwihariko abahagarariye diplomasi y'u Rwanda ndetse n'abavugizi baje kubitangazaho iki, ndetse mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko ngo u Rwanda rwaba rufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Turaza kwataka aho ngaho turebe uburyo bihagaze, ariko nanone turebe bamwe mu basesenguzi ndetse n'igitangazamakuru cya African Intelligence cyagarutse ku buyobozi bwite bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na politike yabwo, aho bivuga yuko ngo u Rwanda rwaba rurimo rurafasha Perezida Evariste Ndayishimiye kumukuraho amakosa yaba yarakoze mu gihe yari cyangwa se mu gihe yizewe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ariko bikaba birinze bigera ahangaha nta cyizere atanga cyo kuba yabageza ku iterambere rirambye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka yaje kugaruka ku bijyanye n'umutekano w'akarere muri rusange, ndetse aniko mu Rwanda mu buryo bukomeye cyane, agaragaza yuko ngo u Burundi bwaba buturanye n'igihugu gashoza ntambara, ndetse asaba abaturage kutaryama umukondorazosi nk'uko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza, avuga yuko ngo kuba M23 yaba yaregereye imbibi z'igihugu cyiwe yaba ari menase ikomeye cyane. Ku ruhande rwa M23 naho turaza kugaruka tubabwire inkuru zikomeye cyane, ndetse n'ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yararimo asoza umwaka, avuga yuko Perezida Tshisekedi amasezerano ya Doha muri Katari yayagize umwanya wo kwitegura intambara. Ibyo nibyaje kugenda bitegurwa cyangwa se bivugwa na Colonel Nanga, ndetse yongera gusaba igihugu cy'u Burundi kugerageza kwitwara neza muri iki kibazo cy'abakongomani, anagaragaza yuko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani ariwe uzishyura ikiguzi cy'intambara. Ibyo byose nibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga. Ibi byose biri kuba ariko n'imirwano itarigeze ihagarara, by'umwihariko ubu izi saha nta uzi ngo ivura irakontororwa nande. Benshi baravuga ngo ni M23, abandi tukumva amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zarahateye amatako. Ibyo byose rero nibyo muri buza kugenda mumenya muri aya makuru tuba twagerageje kugenda dutohoza. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize twari twabwiye saga iri mu gisirikare cy'u Burundi, aho byavugwaga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barimo barahunga igisirikare, benshi barimo barahungira mu mashyamba ya Kongo no muri bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone abandi barimo barahungira muri Middle East cyangwa se muri Aziya mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Qatar. Abo basirikare b'u Burundi rero barimo barahunga intambara, bari kujyanwamo ku gahato, ndetse izi saha n'umugaba mukuru w'ingabo ni nacyo kiri gutuma mu by'ukuri hari umwuka mubi ukomeje kugenda urangwa mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivugwa yuko Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yaba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se yaba atavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko kuri iyi gahunda ikomeye yo kohereza abasirikare hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hamwe n'andi makuru rero menshi agiye atandukanye turaza kugenda mu by'ukuri tubarebera uburyo bihagaze ibihugu byose byinshi bitandukanye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Abaturage bari mu kwizihiza ibirori byo kurasa umwaka cyangwa se gusoza umwaka batangira undi, turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Ariko nyamuneka tukiri ahangaha tubasabe muza kudukorera subscribe, mudukanire like, mudukanire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo rero bidatinze katubanze turebe ngo bimeze bite mu badede. Amakuru akomeje kugenda atangazwa, ndetse ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo haba hari amakuru yo kubutembagaza. Ibi bikaba byaramaze kugenda ngo bigirwamo uruhare n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, sibyo kandi n'uhagarariye ubutasi Ildefonse Ndikumana. Mu by'ukuri harimo baragirizwa yuko aribo baba barimo barategura mu by'ukuri gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asabye abaturage yuko bagomba kumusengera umwaka wa 2027 akaba yawugezayo. Benshi bafite impungenge, ndetse n'abaturage bo ubwabo ntago bagaragaza Perezida Neva nk'umuyobozi ugomba kubayobora mu myaka ibiri ibura kugira mu mwaka ubura kugira ngo
mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyitabire amatora ya perezida wa repubulika. Amatora ya perezida wa repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko muri CNDD-FDD bamwe mu bashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba batangwa nk'abakandida perezida harimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze no kwigarurira imitima y'abarundi by'umwihariko imbonerakure urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba umugabo bita Ndakugarika. Uyu mugabo mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko ni umushikiranganje mukuru yayoboye inzego zitandukanye, ayobora igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariko nyamuneka uwo bita Reverien Ndikuriyo bikagaragaza yuko ari we urimo uragenda uhabwa amahirwe yuko yatangwa nk'umukandida perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uwo bita Denise Bucumi Nkurunziza izi saha akomeza kugenda ashinza perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya ndetse no gukura kuri gahunda iki gihugu cy'u Burundi cyamaze igihe kiriho, aho bivuga yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza perezida w'ibihe byose w'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibyo yari yarashyizeho ndetse n'uburyo yateguye iri shyaka rya CNDD-FDD ngo perezida Neva yaba yarakomeje kugenda abihindura, ibi akaba ari byo biteje impungenge ndetse binagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatagize igikorwa kugira ngo iri shyaka ryongere ryigarurire imitima y'abaturage, andi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Iporona n'andi mashyaka atandukanye ya politike by'umwihariko hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzafata umwanya akaba ariyo yahabwa cyangwa se yakizerwa n'abaturage. Uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD ntago ariho honyine uri, cyane cyane yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye cyane, aho bivugwa yuko uyu mugabo Prime Niyongabo, uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri icyemezo gikomeye cyane umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye yafashe cyo kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yuko bari bamaze kuhava ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uriya mujyi wa Uvira. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri intambara akirimo ngibi nibyo bishobora kuzamuteza akaga gakomeye cyane ndetse gashobora kuzanatuma intambara izitazoroha hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako kaga kose rero karimo karagenda gateza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ibibazo bitandukanye birimo amikoro make mu banyagihugu, birimo ibibazo by'ibura ry'igitoro, birimo ubukungu burimo burajya hasi ku rwego rutigeze rubaho ndetse burimo n'intambara z'urudaca, aho bivuga yuko ibibazo by'amoko bikomeje kugenda biba ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko biravugwa yuko imikwabo itandukanye ndetse n'uburyo imbonerakure ziri kwirara mu mihana y'abaturage byaba biteje impungenge ndetse binagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka agifite akazi gakomeye ko gukora kugira ngo yongere ashyire cyangwa se yigarurire imitima y'abarundi nk'uko mu bihe bitandukanye byakomezaga kugenda bigaragaza. Gusa amakuru aravuga yuko mu mbwirwaruhame uyu mugabo cyangwa se perezida Neva amaze iminsi avuga bigaragaza yuko ngo yaciye bugufi cyane nyuma yuko yamaze kumenya yuko abaturage batigeze bishimira igihe cyose amaze abayoboye ndetse n'ibyo yabagejejeho, ari nabyo bishobora kuzaba inkomoko ikomeye cyane yo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendwa akurwa ku butegetsi, yaba binyuze mu buryo bwa military ku cyangwa se habayeho yuko abaturage bazamwima icyizere cy'uko yongera kubahagararira. Hari amakuru avuga yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye we atumva kumva yuko atazongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari impungenge z'uko aya matora yo mu gihugu cy'u Burundi ashobora kutazaba mu buryo bwo mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, aho bivugwa yuko CNDD-FDD ishobora kuzongera ikigarurira umwanya wo kuyobora iki gihugu nk'uko mu myanya yose, yaba muri Sena, yaba mu nteko nshingamategeko cyangwa se mu nzego zitandukanye, aho bigaragara yuko abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD ari bakomeje kugenda bafata ubuyobozi butandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko ubutegetsi bwa perezida Neva bitoroshye habe na gatoya. Ngira ngo reka dukubitire mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebe ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka,
hariya Igoma. Colonel Nanga nka chief coordinator cyangwa se nk'umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 yaje kugenda atangaza yuko ngo perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yaba yarafashe mu by'ukuri amasezerano ya Doha muri Katari akayagira umwanya mwiza wo kwitegura intambara. Ibi ngibi Colonel Nanga yabivuze ubwo yasozaga umwaka cyangwa se yagezaga ijambo ku baturage baherereye mu bice inyeshyamba zama 23 zigaruriye ndetse n'abakongomani bose muri rusange, ubwo yagaragaje yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka w'intsinzi, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngo intambara yaba aribwo igiye gutangira, ndetse binashimangirwa n'uhagarariye ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga yuko mu by'ukuri ngo intambara aribwo yaba igiye gutangira, kandi gahunda nyamukuru bafite ntiyigeze idohoka, n'ukugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bakaba bashyiraho ngo ubutegetsi budaheza, ubutegetsi butarangwa n'amoko, ubutegetsi butigwizaho imitungo, butarangwa na ruswa nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Uyu Colonel Nanga rero ntago yagaragaje ku kibazo cyonyine cya perezida Tshisekedi, ahubwo yanahaye gasopi ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi kugukomeza kongera ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Congo. Ibi ngibi bishobora kuzaba akaga gakomeye cyane. M23 yamaze kugaragaza yuko n'ibindi byose yabihagarika, ariko igahangana n'igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda cyongera ingabo zacyo hariya ku butaka bw'igihugu cya Congo umunsi ku munsi nk'uko bigenda bigaragara. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ukurikije external security cyangwa se security extérieure y'iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuzahura n'akaga gakomeye. By'umwihariko biranavugwa yuko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ya umupaka wa Kavimvira ufatanye n'igihugu cya Congo, ikijyanye n'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abaturage mu bijyanye n'ubuhahirane, biravugwa yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragiye kigirwaho ingaruka mu buryo buhambaye. Si ibyo kandi nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi naho ntago byoroshye habe na gatoya, cyane cyane yuko perezida Varisto Ndayishimiye we mu mbwirwaruhame yavuze, yagaragaje yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba ari shitani nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ari gasura ntambara, ndetse hatabayeho kwitwara neza mu kibazo cy'u Burundi cyangwa se cy'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba.